Na kabanta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej banthit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stan Leroy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kalong shisha ke badan bong bat ka bas ngusarong na kabanta ka dong bat ka Thain Riphoi district kumju na kabanta ka jelahi Porokaway ha ka ba da ka jingshim khia jung MLA ka nongpo constituency menta ka sngi layo banbu yu mau nong rim na kabanta bante ka Eklavia Model Residential School ha ka snong Phams im nongpo Riphoi district kane kande ka sin ka baningkong ha ka jelahi Porokaway banyo kane ka residential school lawan ban pli yu ni mau nong rim do menteri badai pej ka kampule puthi jong ka jela uba lagmen rembui harengkar kajingi don lang unong aibui barang ba jong ka sarkar jela umahe Dr. Didi Lapang UMLA kanong po constituency ba Meral Bons im UMDC kanong po constituency ba Balaji Rani I Deputy Commissioner ka Riphoi district ikong RM Kurba usirdar kanong po ilaka pa im wan prang sim nong shai nakaliang menteri bor UMLA kila ai ka jingkhuble ya ka dorbar snong Phams im ya ka dorbar right nong po bad ya ka dorbar jong kanong po ilaka Hakaba kila kloy ban aiso bhai ka jaka bante ya kane ka school on sedang ban pentrei no mentau benai telang namar ka jingtmu jong ka sarkar ban pendep no ka jingte ya kane ka residential school hapo usnam ar hajar puar nakaliang UMLA ka constituency haba ai jingkran ulo ong ba kane ka long shisha ka jingkurkhu ya ka dong ba ka Thain Riphoi bat kumju ka jelahi Porokaway hakaba ya dei bat ka pule ka puthi jong ki khun samla pule Laidon ban sakhi langru hakane kasngi da kinong yelam bagi dukhot jong karai nongpo kinong yelam jong kasnong Phams im ki bakan thop nadu ki sanglong kome ki sang samla bat ki officer ki staff jong ka tanat badai pej je ka kampule puthi haka district kalong ke baso tanat ilayo sngo menta bagani kade ka baneng tong tam banbu yu mau nong rem apo ka jela ka jung to gen ai ka jing thap kti ka bajam nam tang education department am tai selectment nam tai ba Dipi walang kibala dan kebenta ka bakraw. Kalong sisa kajing yai lenti hage por kibala dem akaba kila judan iba jeduin ila keren sepang kajing bu yo mau nong rim tang ba ka kam long. Kila judan ki bakum kita. De Henry menda kasngi kila syai ban haga ju ko por nagaliang midongar ngasim ki inisiatif ban penbej bat I serembui bat ke department banbu yang mau nong rim namar bangitip ke kam ke banlong lada de ke kam ke bompat long ke ba kibeniat tang syaklau ke mlong benebu mau nong rim dan dari ke kam ke bagi sutu ke ban salong lada ban ke tenda lada ban khot lada ban alot bagi ke kam sedang traktor lawan ban peknya ke sai bargum tater ter jenawar kata kum kinong song senong imde ban arta tin ya kani dari ke kam ke niat baik bat ingin scam kabakong san kalong kajingnya terilang jongki bat ngasngo ban penpau ya kajing sngongu nadu ka ilaka longpo ka dorbar right longpo pat ka dorbar snong Phams im hibaro kowe kibal ai sobha ya kane kajaka lem dasiu watang sitengkaru tong ini ai kajing thapkti na kamta jongki aga juk ka babanta kamlong ka busuk banyo ya kejaka lem da siudor adu sipo do khat araka sipor ilape jaga wi ka location hangni ke namar baka long kalong riat palat tinggal adu jingkermen sipor yo ngimyo ya kejaka jelaya kore panewat kana kerpat yang senong ya karat tong nya pe ai da wi ka location ka bakhamba kede kejing bun mensim ka jungpi bang lala banyo ya kani kejaka ka pamenta ka baglawan ban survey na kaliang jong ka department nakalang jong ka department ka badai pej perkala syam bakala biang banginala ban penurlong ya kani kesni kabasa menta kalong stang kendiat ka badai ka surop I deputy commissioner dengi la pensyai itu kesni ala lit pej dalade bat sibit ngatrain dalade isa mah lada ka por kadang ailat nginlek sasai nginlek spot ban pej bangin I ya gejinglong jengman hadu bakalat ke kali nginlek hang tu nang tanah kaliang ke department I pludi jengi dan lang isa brief ya isa sibit ya ki estimate ya ki plan ki bangin de punya tri rangka kumno bangin la ban penbiang ya ketugulenti bakan poi hangti mar bagani ke surop ka borong nang ni kilai I hang ni hang thia khmat ha kha shadin yo ka chnong
kadon ketu komandan ke he bah komandan football adin ketu kadon ke GNM nursing school jong ke health department ka balade pansna ka bastang ban pli no hi tang ba kawan no kan ke klam jong covid-19 din nak kadau gedang penlong corona care center ya ketu ke GNM nursing school tak kadau 4 la ban pli ya ketu bat kan ni ke location ka bana ka bata jong ke school ke di Shadin jong ketu ke GNM nursing school ke ceka ka internet bah ya kaba kasnong karat ka ilaka hi kila ais kau bah ya gani kejaka tingi dap dari jing snow komen ka bakrau but ying scam bagani ke jing yolat jung yim tak ski ban bu yang ne mau nong rim the very first of its kind apo ke jela ke jungi kalong ke jing kerku om tang ya ka pam sim ya ka nongpo area anda ya parok kejaka kiba hang ni hajan bagani ke jing mentoy nak bentar nong song song khamtam ye ki tribal population ki jungi ki badan sibun ki badan kam ya kini ki jengerap naga banta banyo balik school la kene ke school kan pensuk sibun ya ki kimi ki kpa bakin pha school agane ke school namar ba kumbala batai sakmat bakalong gade ga banyo free of cost kemodo bangim dan kam ban siu AAUM tekan long sisa ke jengkerku ya kene ke dong bat ka than ke jongi ban yingi scam baginang la bandang penbaha ya kene da ka jeng trilang jungpi ki trai senong ikwa banda ka kam kalaya kinong song senong pide ban ai ke jeng trilang kam de bandon keno ke jing yawit yawar ke jing pentut bakum ta ter lada gidan kino ke bakum kita ke sobaha ban persengau ban persengam wan sakit department wan sengau nong mi kmat pagini yo punya penbe rengkat ya kini ke jing don kam kenang ba hau arjar arpu ar nyinio sagawi ke program ban outribon ban pli ya ke school ha ke jaka kapagani ke school hi kanian kata kadi ke jing kerpat demi kinong song senong baro bat kumju ru ye kinong yalam senong kinong yalam raj bat kum ta ter tagasgi baro gilayotip ba nginsang no bante ya ka iklabia mal del school hamne hapo paham ngite knang ye kane nak benta ka jingbit ke jingbiang jong pai pa ka sarkar MDA po jalan jong kontrak ke sama Maria Shukti yang kam ngitip ba kidon ki kam gi bang ide banle number 1 kadek accessibility kamot ki briu ki de bang yo banle school hajar la i prespas ke tri jongi la batai basa photli ki school ki bakom ki nekin don plus khandai li ki school plus pratli ki mal school kamot ka onam dan shu mano bala banong bangim don ki MRS apo ka Ribhoy district kindon south li hagaliang ka jihikai kababian ka training na beta kinohikai ke deban bian lembag ADB ko basaw jatam ki nohikai la the trade but ka jingthung ya kinohikai baro kalong da kiba la trade kaneng ilale bat ngiyaite kabalai kadeng infrastructure kamtam ya ki school sarkar kamu ki school building ngasau tetat bahagi di asnam tam laispa tam ki additional classroom nilayok anshna but kuma about how to stem kuma arspa tali ki school sarkar LP school sarkar barok state kuma life san lak away ka sarkar kan shna thamai but ya ka secondary school rambai secondary school high school sokha high school common boys high school joy kharkuta resu but dalu kine ki school sarkar ngin penbah nama bang itip bakine kine ki pilar job education but hapo kine ngilada pendap ke policy but naga benta ka jingbiang
jong ki khna school ngitip ba ki bun ki nong song shlong jong jala ki ut ba kalau ka ban pa school Henry hagini arsnem ke ka bangilale lada bikama ki exmin bay bang nakrata ki primary upper primary ki ba shayo Henry produk ka shpnai ba shispa ta ka shpnai ya ki ba dei ban yo ki ba pas ngila kentiu syakan diuspa badang haunung snem yaga scholarship jong kapus matric scholarship la kentiu naka 1,000 tam syaka khasan 1,000 tam